Agent 5 Naimbag nga orasyo amin gagayem. Isagot mi ti umunapaset ti makalawas aserye tayo iti drama tayo anapaulwan. Agent 5 Honey, gayat ko ti baro a kotse. Kababain ngamin kadagi ti friends ko. Gaputadaanin ang modelo ti kotse. Lara, 2010 ti model ti kotse nga insagot ko ken ka. May salatawan tinapalabas. Honey, 2011 itan. At ngamin kursunadak a kotse. Please. Amok ka ba alam ti kumatang? Kaputapak lang ka. Kita to, honey. Santay nga ita. Oh. Honey, gumurakan ka no di nakigatangan. Di kan kayat ngarakupan. Okay. Intun bigat matlang. Gatanga mo ti kayat mo kotse. Promise, honey? Promise. I love you, honey. Talaga anak simpit ka. Hindi ka matanagan. Nanyaman ti kitawam kanya. Ipaay ko atakos na awan tuwa-tuwa. Papa, nagsapa mat arimwar ni Lara? Zola, respeto mat ani Lara. No di mo kaya't ngawagan iti mamawan o tita. Manang kunamlatan. Saan arumbang arespetuan ti babae asisik karudan? Aniya. Agbay sumat, Papa. Jack amuno sa dino a lugar tinang siksik karudan nyo iti dayjay a babae. Jack kayat ti kasta panagsasaom. Papa, manipod na tayo day di mama. Nagbaliwan ti ugalik gapo kada kayo. Di mo mo ti sasawam. Amok. Dua pa'y laabulan kalpasan ti pan nakaitabon day di mama. Addan adagos kasukat na. Ha? Iso adidak mababalaw. No jak respetuan ti babae nga insangpet mo dito'y balay. Zona, hindi ka pala nakululugan. Abay ka diyan. Patri, ani. Sino ti kabusor mo? Nipis. Abay ni Papa. Kanayon na kay pagkakanyak na itayaw ko ni Lara. Jay babae ang may kadwang May sasabitan. Ulo sa Jack ibilang ang may kadwa nga inakday dyan, alam. Zona. Iso kayo ti masursurot iti batay. Walang na sino nga gibabaon kada di ko babaon. Bukas na ka din. When? Iso kayo nawis ka di Biblia. Halos na kinuntan. Kaya, dapat. Okay. Danggalan ka. Uray anya ti mapaspasama. Zona. Agyam, ani. Awal ka rin. Ada ka imot. Imot ko nga. Ano siya? Siya po. Awan. Magipagkaya mo isang pangal-alaang atang. Sige, Zona. Nabayag mo din at siya na kayo siya. Di ka madulagan. Apaman na makaala. At tapos na adi. Okay. Mami na maagsay ka. Zona. Honey, nakakatang ako ni iti kayat ko ako, che. Naipakita ko matan kadagi ti gagayam ko. Kasta ka di. Ado ti umapal kanya, gapo iti baro ako, che. Nakaragragsakag ita, honey. Saan nag-anapaay, iti kiniddaw ko kanka. Basta pakaragsakan, Lara, ipay ko. Thank you, honey. Nay na kinalailom ti mangting na iti pusok, Lara. Naidumduma ka ababay. Uy, at tanti anak mo. Papa, akin kotse, iti nakaparada iti garahe. Kabarbarumat.
Ni Lara, Zola. Anya? Insagot kanyak ni Papa? Anya? Mabarta ka mata si Mangpet. Apay, anya ka di ti makagap. Diyan ka mo kada kayo! Zola! Mabit lang! Honey, makaguran samot ni Zola. Di ka madanagan. Tas siyak ti makamukin ko, ana. Kasaritak ti anak ko. Ma'am Zola, nakitam ka din di kabarbaro alugan ni Ma'am Lara? When? Ginatang ni Papa para kan ko na. Kunakon kat. Agasam, nagsapa arimuar. Rabiin tumanin no sumangpet. Ti awanan bain? Nagpuskol tiro pa na. Kagurak ita ni Papa. Tapay met? No siyak ti agkidam kan ni Papa. Saan ang mapatgan? Idinto ta ni Lara, mapatgan adagos ti kiddawan na. Ma'am Zola, agayat launay ni Don Martin ken ni Lara. Nagpintas ken sexy ni Ma'am Lara. Kang ronanti amin, kaub-ubingan na. Iso itulok lata ni Sir ti amin nakayat ni Lara. Saan ang mabalin? Lapdak day jay a babae. Ma'am Zola, Mang Vernon, agkasapulanak ita. Anyat masapul mo, Ma'am Zola. Adda ka di siyabum ita? Oh, apay nga umisam ka, Mang Vernon. Talaga sapul-sapula mo ti may parit nga agas Ibagamon no adda, takayat min to umiskor iti barkada. Adu ti istak ko. Ure aglemes ka iti may parit nga agas. Adu. Ikanak nga rudan. Saan aparikot ti kwarta kanyak? Ma'am Zola, sapay la ko mga talimad lang na ito Sana rumbang amamuan ti amam, ngaglaklakwak iti sabo. Mangnamnama ka, Mang Vernon? Apay ko mga ibagak no kas pangarigan. Di awanen ti pangalaak no matiliw ka. Nasayat nga rod no kasta. Mabit lang Tamangalak iti pangiduldulinak. Nasken anadalos ti kotse ni Martin. Adda napatagapag nanay ita. Adda ita. Napunasakon. Ni Ma'am Lara ti agturong iti swimming pool. Jessica. Naka-swimsuit. Maibagay launay kan kuha natin Maris na labaga swimsuit. Nagbudaw kan sexy. Nasiputan na ako mikita kan kuha na. Ini siya man nakit din. Jessica. Madi. Vernon! Don Martin. Da kayo matgayam. Nadlawnak na tako mitkita kini Ma'am Lara. Karte nga madalusan ti kutse. Masapataro man. Masyarak man dagiti negosyo. Oo, sir. Nalpasan. Nadalusan. Nagmayatan ti piyag mo? Ta nakatugaw ka laang dito'y tirasa? Sigamit gayam, Zola? Rumbang ka di nga ibagampay la kanyak dayta? Siyempre, balay mi dito'y. Iswarumbang lang asyak ti umasidagkan ka. Kasla nakaaramat iti droga. Naragsak ka din iti aramidam kan ni Papa? Anyat kayat mo asawan, Zola? Di kan agin titiam mo. Kukwarta am laang ni Papa? Anya?
Saan ka di austo ak? Kukwarta am laeng ni papa. Iso asimorot kan kuana dito'y balay. Saan na po mo dahi tangay bagbagama? Ay, ayatak ti amam. Ay ayatem ni papa. Wenno ti kwarta na. Anya? Nagpuskol ti rupam nga adta dito'y balay. Awan karbengam nga agdonya-donya dito'y. Zola? Nabartig ka lang? Iso kasta ti bagbagam kanya kita? Anya? Nabartig ka kunak saan ka matngagat arak? Awan bibiyang mon. Panagkunak, agar aramat ka iti may parit nga agas. Saan pa nga ita ti panagsarita ta? Anya? Sika pa yung timangibaga kanyak iti kasta? Panawan na kun dito'y, kaya't kudyag may maysa. Talaga ka di nga asaran na, ha? Saan? Zola? Jack na kayat tiriri? Amom ka di asikalatan ti ayan ti atensyon ni papa? Di na kun mas asikaso ti amak. Isa matlagaya makasta di pan nakisaritam kanya? Taadda sakit tinakam mo. When? Gapo taing gatangan nakamanan iti baro a kotse. Anya? Siguro, linamlam yung mumanan ni papa. Iso nga imanugot agumatang iti kotse. Zola, huston. Agsarita ta inton saan anapodot ti ulam, Kaya't kung nga itan ti panagsarita ta, ilipas ta itan no anya ti problema. Anya? Kaya't mo taguyod-guyudan ka nga irwa, tawan ti karbangam dito'y balay. Kaya't mo! Kasta timbaga ni Zola ken ka, Lara. Wan, honey. Papapanawan na kun dito'y balay mo. Alah, bayan ta kasarita. Honey, saan mo pa yung makasarita ita ti anak mo? Apoy kumasan. Adda iti silad na. Sabali ngamin tinadlaw ko kankwana iti kasarsarita na. Ano tinadlaw mo ken kuana? Kasla ang kararamat iti may parit nga agas. Anya? Kasla ngamin nabarta ka makisarsarita kanya. Ngam saan mo at nga agat arak? Nadlaw kumutin ken kuana na ita. Agamalah kasarita kenton madamdama. Sana rombeng apapanawon na kanito'y balay. Sana rombeng akasjay timbagam ka ni Lara. At namat karbangan na nito'y balay tayo sonte kasugat na iti mamam. Anya? Ini kanyon iti karbangan dito'y balay? Imbagakon ken ka. Papa, kukwartaan na kayo laang dayjay a babae. Kitaan nyo! Nagpagatang kada kayo iti baro a kotse. Idinto ta na biit pay. Wenno makatawan lang jay sigod a kotse na. Pakaragsak tagisagsagot ken kuana. Pakaragsakan nyo? Wen. Naragsakak na makitkita ka naragsak mo't ni Lara. Kinamaag day ta, papa. Di mo sawan te kasta. Apay, papa. Siyak! Adda ka din tinungpalyo akid daw ko kada kayo? Sangbatan dak, papa! Zola. Di kay makasungbat. Gaputapod no dagiti imbagak kada kayo. Pinaybay andakon, papa. Tunggal sumangpat kayo. Nilatan Lara ti ayan ti imatang nyo. Isa gumurgura kada kayo, papa. Kagurgura kayo. Apa kasta tilangham, Ma'am Zola? Kagurak launay ni papa. May papan kadimanen kini Ma'am Lara? When? Apay, Ma'am? Agasam, inikanan iti karbangan dayjay a babae dito'y balay. Ha?
Nilatan lara ti nakaiturungan ti imatang ni Papa. Maawatak ti marikirik na, Ma'am Sola. Nalakala ti solusyon dahi ta apa nagpungpungtot mo. Anya ti kayat mo asawan, Mang Vernon? Agragsak ka. Rumwar kayo kadagiti gagayem mo. Tapno mailiw-liwag mo ti dudukot mo. Ha? Ket, matulungan ka iti dayta a dudukot mo. Mang Vernon? Sumurot ka kanya kinton rabi. Rumwar ta. Sa dino ti papananta? Yamam mo ka kadagiti gagayem ko. Total, di nakamutan ipatpatag ti amam, akas iti kinunam. Di dagiti babarkadam ti asitgam. Wen ngagpaiso. Panagkunaket agragsak ka. Nalaing dagiti amamuken ka abarkada, Sola. Wanya, happy ka kadi, Sola? Wen, Mang Vernon. Aglap-lapusanan ti droga dito ay. Wen, sana parikot ti droga dito eh. Gapota kakadwak matla dagiti aglaklako iti droga dito eh. Kayat kun ti tumaya. Aramidom ti amin nakakayat mo, Sola. Nawaya, kan naragsak ka dito eh. Nagmaya tirik na. Kaslo tumaytayab. Heaven! Kunakun ket nga agragsak ka dito eh, Sola. Rabin, agamawan matlagan ni Sola. Pudno mo ti kinuna na kanya kita eh. Mabaybayakon ti anak ko. Makungi ko mangamin iti negosyo. Kanayon nga wanak iti balay. Pag-inibunan na pa ni Lara. Marvin, honey? Kunang to nakaturog ka, honey. Orayin ka? Diyak makaturog na awan ka iti abay ko. Oh, kasla naunag ti pampanunotan. Awan na ito eh. Pampanunutak lang dagiti negosyo. Gusto ka ti? Maturog ta nga roten. Rabi iuna yan. Umuna ka na maturog. Urayag pa ni Sola. Anya? Masansadang nga gawin iti rabi iti anak ko. Balasangan ti anak mo, honey. Amunan ti agawin? Maturog tahan kat ni. Rabi iuna yan. Adto iti bayad mi tila akong mabalot. Pagyaman sir. Mang Vernon, mabanta di tayan ti kotse. Kayat ko pa iti aginom iti arak. Okay, mapantang ruden, Ma'am Sola. Madlaw nga adik dagiti ato. Gusto pa ilang impormasyon na nakadama kanya. Agraraira dagiti adik dagiti nga ini. Ganda ito'y itatimisyon ko iti ito'y nga ini. Doktalet no asim dagi waras iti may parit niya agas ito'y. Anya ti baro a misyon ni Leonardo Falcon iti dayta nga ili. Gagayem di uliway na denggen ti tuloy ti serye tayo itaalawas iti drama tayo o napaulwan. Agent 540 insurat para iti radyo ni Sagani Yalong Bulyeser ken itimat direksyon Mary Jane Castro. Technical supervision John Ligligan. Isagsagot ka na kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kenda ito'y nga estasyon. Agyaman kami itin kay Panang Tarabay